खुरुमजरी STV की पाव में ताबिरी बसिंग बुतारमनो उक्चरी अहान बदमरुब पाव अंगांग फारगा हालगा चाबनी हाइबे मियोय अनि खुंजासिंग न वारकलबा मतुंगदा पुलिस ता सिनरखरै सोकपदगी हॉस्पिटल दा लायकनखरै हौजी पाव संदोंग पिजरी अंगांग फारगा हालगा चाबनी हाइबे मियोय अनि खुंजासिंग न वारकलबा मतुंगदा पुलिस ता सिनरखरै सोकपदगी हॉस्पिटल दा लायकनखरै थौदोसी साइकल सब डिवीजन गी मनुंग चनबा टी चालफाई विलेज अमदे इहाई गोगांग विलेज दगे ngarang ahing nongyai खुंजासिंग न फारगा वारकलबा मतुंगदा पुलिस ता सिनरखिबने खुल्लादुदा अंगांग खरा मफमरांग खंगदना मांगखिबगी थौदोक लैखिबदगी चिंगनादुना लैरिङैदा मखोय अनि खुंजासिंग न फारगा वाहंग पाहोंगबदा मखोयना अंगांग तरुकलोम हालगा चाखरे हाइना खंगलखिबने असिगुम्बा थबक असि मखोय तरुकना चथबनी हाइरे मियोय मरीदी नामथोक्तुना चेनखरे मखोयगी मरक्ता नोंगै पाइबा मियोय सिंग यावी मखोयना खुनेक्ता मी हाटपगी थबकसु चथै हाइना पुलिसना हौजिक फावबगी ओइना वाहंग पाहोंग चथबदा खंगबंगमले मखोय अनिगा लोल फाउनबा वाबदगी हौजिक फावबगी ओइना चपचापा ममिंग मथामदी लेफम सिंग खंगबंगमद्रे मखोय द मरी लेनबा सक्ताक चेना चिंगबा अमतसु यावरमदे हाइरे हौजिक फावबगी ओइना मखोय अनि वांग पाहंग चथबदा आसाम गी मफम अमदगी लाकलगा टी चालफाई विलेज अमदी इहाई गोगांग विलेज द लेबनी हाइरे हुंफुगा मापल सुबा बन महोत्सव लिसिंगनी तरागनिपाल ngasi चिंगी डिस्ट्रिक्ट ता अहानबा पांगथोकपो ओइना उखरुल गी सेंट जोसेफ कॉलेज की कॉन्फ्रेंस हॉल दा पांगथोखरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना सिंधुरा पांगथोकिबे थौरम अदुदा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्टर टी श्याम कुमार एमएलए खासिम बासुम एमएलए के लेशियो अमदी उखरुल गी एडीसी की चेयरमैन के दिक्शन ना मरोबा मियोसिंग ओइना सरुयाके वांगांखिबसिंगना फोंदोकनखिबदा फॉरेस्ट की लंबु ngak sen bhaibasi isa khakta की काना बनतना मालेम की एनवायरनमेंट कनबदा मतेंग ओइगनी महिरोय सिंगनसु अखोगी फॉरेस्ट कन्ननबा अचौबा थौदांग लोहनिंगी स्टेट की फंक्शन कया इम्फाल द पांगथोकलंबदु हौजिकते स्टेट फंक्शन अमा ओरिबा बन महोत्सव लिसिंगनी तरागनी पालबो उखरुल द पांगथोकपदा अपेनबा पोई हाइबा वाफम सिंग थमलके फॉरेस्ट मिनिस्टर टी श्याम कुमार ना मियामना उवा ngak सेंदुना थंबगा लोइनाना इसिंग लिकना सिजनबा तंगाई फदे मिपुंग खुदिमकना फॉरेस्ट कन्नना होनबदा अचौबा थौदांग लौमिनसी हाइके Verbal celebration is open to pathway curriculum. The youth always today the futures of our nations. Festival is pathway of the so we are not going to the power. According to us, why we celebrate such kind of festival in the world? In this celebration, conference hall, very pathway of the कोई मायना कोई थोड़ा yes कोई था तो क्या कोई की among the only world universe or worlds sikap tani ko meron to dami ang nurse meron naman si Mark Biya kasi only this sikap tani ate ko tani sikap ko meron to Biya थौरमदुगी तुंगदा मिनिस्टर न लुचिंगदुना उखरुल गे सेंट जोसेफ कॉलेज के कैंपस ता उचारा कया सुथाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया दा पता पिशिले हरिबसी चुम्ब्रा ऑफिशियल सिंगी मथक्ता करी करी थबक लोखटलबगे हाइना आईएसटीवी न्यूज नंगसी रेवेन्यू मिनिस्टर कराम श्याम दा हंखरे ngasi नोंपोक संजेनबम दा मिनिस्टर न थौरम यावबो लाकपदा हंगबो हंगी पाखुमदा मिनिस्टर ना हौजिक मकिदी चपचाबा वाफम फोंदोक निंद्रे वाफम असि मतंग दा ऑफिशियल सिंगदगी मरी लेनबा डॉक्यूमेंट सिंग कौखरे मदुगी तुंगदा फंगबा रिपोर्ट की मतुंगिना मीडिया दा असेंगबा वाफम थमगनी हाइना फोंदोकी MSF की वाइस प्रेसिडेंट ओइरंबा निंथौजम जुगेश्वरना ममांग थागी तांग कुनगनी थोइगे नुमिदांग पुंग 10 रोम ताबा मतमदा रॉयल इनफील्ड अमा थौरगा लाकपदा खुमन लंपाक ISBT मयादा कार अंगुबा अमना थोमजिलंबदगी लैखिदबा थौदोक अदुदा चेनरिबा कार अमदे गारी अदुबु थौरिबा मियोय अदु खुदक्ता पुथोकदबनी हाइना दाबी तौदुना मिसीएसी की मतंग द सेमखिबा JSC ना ngasisu खुराई चाइथबिलेरक मपादा इम्फाल उखरुल लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिनख्रे आथिंग बदु महिरोय अमदे लाइनिंग लाइसोलगा मरी लेनबा सिंगदी कोमथोकी
Amaramda thaudo da chenariba car angoba dugi mari makhong takpa ngamba mioida lupa lising yangkai piragani haina Manipur Police Department na lauthokre kanagumba singna masigi mari makhong khangba ngamlabadi Imphal West ke SP Jogesh Chandra Haubijam gi mobile number 9862067893 da pau pibiu haire pau piragliba mioi adugi mari makhong kanamata da khangaloi haina police ki PRO na thadorpa cherol amana khangalakli Howzi Pau Maratana Tenberbre Matang Lominasi. Admission opened 2018 to 19. Facilities at IITA. International certification program approved in 88 countries. 100% international and national job assistance. Attractive salary packages. Trained by experienced faculties. Tied up with the reputed airlines. High-tech classroom with air condition and many more. Only institute in Manipur offering international certification in ground staff, cabin crew and diploma and tourism. Be a part of the most luxurious lifestyle. For details, Changangai opposite Imphal International Airport. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best career counseling center in Manipur. As a fresher, need ta select oversee Karawa boy na khali adubu aina kometa chalurba tungda oza singi well experience amadi teaching methods tagi confidence funky amasung need ta live boy na thoki future experiencing the hygienic body need break toge harabadi hard work dedication and confidence level maruta amasung coaching institute ki matang da recommend tawjo harabadi I think Comet is the only one. I am proud to say that I am a student of Comet. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungairaktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu. My name is Kiwang Riamai and I cracked NEET 2018 ST topper in Manipur. In order to crack such exam, we need the help of teachers and parents. And Comet is the one who guide me through thick and thin. Well experienced oiba oza singi guidelines duna. Ay ngasi NEET 2018 se top tauba ngamjabani. Oza sing se yam helpful oy. They always call me and ask me my weaknesses even through phone. Adugi damakta oza sing bo yam karakter. Lastly, I would like to say that I'm a proud Cometians. Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma phang kuding chamane yo sumang roi pista salabni na. Adu suma takta superlink footing gi offer me amun pirisi di. Tas electric drum no sin bagum na yoti sin bayar. Dudi sanagi mohut yang na sin bayar. Break matungda amukana taram naukchari makataba pauda khungang chasi haiba mission na hiram kaya da sothaduna leramba praja sing amade khungang singda chauna kanaba phanghanba hore haina Manipur Legislative Assembly ge Deputy Speaker Kongkham Robindro nangarang Mayang Imphal Kendra da Imphal West District Administration ki meeting makhada Phobakchau Sekmaijin Gram Panchayat na sinduna pangthokpa khungang chasi mission ge thoram da haikre SDO Wangoi ZEO Wangoi amade BJP Mayang Imphal Mandal gi President Irom Rabi yauna mioi kyana sarugyaki Phobakchau Awang Junior High School da pangthoki thorum aduda mairoi singi oiba layekpa changdamnaba masu pangthoki scheme kaya gi makhada kanaba sing praja sing da phanganki Deputy Speaker K Robindro na BJP sarkar na khungang da leiriba miyam na department sing da chatpagi mahutta department sing na miyam gi thongal da leptuna missioner sigi makhada kanaba kaya phanganba ngamle phongthoki Hozilo islak padamaro iba pau amuka na pijari Angang pharaga halaga chabani haiba mioi ani khunja singna waraklaba matungda police ta sinarakre sokpadagi hospital da laikanakre Hauzi ki oine de ISTV na pijaba pau matang salwejare ming tabiri basingbo amukahna kurumjari